Khublei pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan menta kasni kilong. Penjot surok kitrok kit mau na Bhutan sa Bangladesh halom garo. Yo jans at arpusan long yi na kitay HNYF. Kur ki BSF ya kimar kayito sa Bangladesh. Ban? Kemen syong shit ki Samla lut hakajingya kop ya lekai chess. Bat mentang ini apai sa ki Khubor ki bakambanya. Da ki spa tali ki trok ket mau na Bhutan sa Bangladesh. Kilayat hadu kini kisngi haki surok kilom garo banet the sa dalu kasnong kaput India Bangladesh. Kini ki mau la shalan na Bhutan sa Bangladesh. Mit bat sngi amduna arspa tali ki trok kilayat haki surok halom garo. Kipat ba kila ujor ya kajingkit palat put. Lai pusan hadu san pusan ton jong kini kitrok hasilenter nadu upaikan saduk dalu kajingjingai kaba amduna prapau kilometer. Kini kitrok kilayat badang yat ru nakasurok agya medhipara pulbari tikrikila garubadha betasing ampati mehendraganj purakhasya saduk dalu kaba amduna shispa 100 kilometer bat kajingjulor kisurok kalalong kabajur hadu kata-kata. Ki pulit hasilenter jong kini ki surok kila khur ki kuna babon jan bat amla bantip ya kini ki kuna kilet ne em syaki plapisa ka Jylla. Ki surok hakathan asanang kila julor thiau la ong ka Khubor na lom garu. Karkum ka jing betha jong ka road transport ministry jong ka sarkar India la ai jing bet ya ki kali ki badon lai axle kat ba ki trok ki basan axle kila yat bat kit mau sahu ha kini ki surok la ud ki padba na ki Shillong halom garu. Ke HNYF Women's Wing sengkemi rengkat ketenat Women's Wing Arpomer Circle haka country trik NOHPRAH kila ais ngobhar ki jans a chekilong ying baduk haka nika ayom Christmas bat senam thamai arhajar arpusan ya kini kilong ying baduk lajit sani de kinong kitkam na Arpomer Ribhoi district ya kani kajing sam jans a cheki arpusam tli kilong ying long sem baduk la penlong hador bar hol kasnong paham maulen baladon lang nadu ka kong Prinsipon Karmuti, Kong Doramon Singkli, uba Hesting Lengdo, ba Barnabas Mani, bat ba K Singkli. Shillong argument unit te kumba la jingkran sakmat lagu isoda nangta presiden jongka Ribhoi district nakaliang jonga ngai kublei advance Christmas si baro hakani kapor bat kumcu ru nakabenta kini ki social media kiba nilakot kerki kilong ki bala kloy ban wan ban sim ya kani ka benta ban pelat tak ba kumbang ila dep ban khot iki ha kani ka nyau terik tayo ka bala dep hang te hasnong kan thor so ma snap rat kan ring te ngai kublei kerpang ya baro ki bala don lang ha kani ka por kecingkren ka basu tenat nai soda presiden Ribhoi district ba histring tumcu ya kini ki member iba manik ibadai vice president jongka central body lai don lang kalong kacing singa nyangi hakan ka por haka bangingin yo ban pendap ya kan ka program kani ka program ka basa teng hau ni usnam baladem nilai penbaik naka HNYF Women's Wing bangin sam ki blanket syabaro ki unit ki badon hangni hari Ribhoi bat kumcu satesha Shillong ru Henry day naka kacingcia kaba accident menga haka khatlai tarik Disember hangni hapo syang bangla kaba ngidang temu banlet sya airport banlet syawi ka khun tela accident no tingla pensange no te sai sisen pat ngiyok ban penbet ya kani kasni bangiyok ya ka ban sam ya kani ka blanket te ai kublei kepang ya pi baro haka keteng jong ka HNYF Women's Wing na central body ai kublei kepang ikini ki member jungi ngapan maap na pi ba ngi Islam namar ba
napo central body ni abun nakawai ke Shillong ni habgan ne up panewan kan te ka por klasim por te ngusun ban perkat na kamta jompi ki ba ki bla ya up nang te wat nom sungai ndai tu ai ba kan ka sni kan long ka sni ka basa jingkan mau nakaliang jongi bat ya phiru kumchu ya ka Shillong ka thau hi baro ka wei te kumtu kumbala pan pau ki nong kren shakmat pan pau ka jing so kemen ka bakra bangi dang yo ya ka ban pendap sa sisen pan ya kene ka program ka bangi ngin ai shapi ya kene ki blanket te khublai shibun ai ngim don bat ai ndai ki de kiching ai ki bangi ngi ai shapi ru ki de tang ki ba khniat ki ba ret ndai nakaliang jungi ngi ketpat ki ba phin pediang da ka ba Haka Khandriu tarik NOHPRAH ki BSF haka jing up ketem haki jaga kaput India Bangladesh kila yo khur bat kurup ya ki mar bala thmu ban khayi tu sha Bangladesh ki ba kentup ya ka shini ki thuk ka kiat thang ki masi ki siar ki so nyamtra blanket ki piat bat ki rensun bat ki wei de ki mar bean haba ki nong khayi tu kila yo ya ki BSF kila pet krat lailum laiwa bat i no ya kini ki mar haklau Laiti kini ki tiar kitar shaki police station ki badan ha kini ki than. Kani ke jing yo kurip kalong na ki kaput east but southeast Khasi Hills district. Ka Southwest Garo Hills Chess Association kalapan long ka jing kop Open Inter-School District Chess Championship ha St. Mary School Ghatre Mudangra Rerapara CNRD block. Ya kani ke jing kop la kershan but Beijing lut da State Council of Science Technology but Environment. Kajing thmu jong kani kajing kop chess kalong ban sandur bat ban sei ya kirang bat ki thailut ban tur sha kani kajing le kai pro jabing ya kalumpung yakop la penya da u Henrich D Sangma secretary jongka SWGH DCA bat ka Reverend Sister Sonita Armarak principal St Mary School kala ple kum ka kongsan da ka ba penya ningkong ya upon Haka open category ka Chongkimbe M Sangma na St. Clarence School Ampati bad ubit sagra di Sangma na Badal Kona Secondary School kila kur Andrew Point San Point bad ra ya ka nam ladu. Haka under 9 category Usendo M Sangma na St. Clarence School Ampati bad ke Bren Larry R Sangma na Niru Pama Memorial Secondary School Garobadha kila yo San Point bad ra ya ka Buskit. Kadba haka under 12 category u Arish R Marak na Nirupama Memorial Secondary School Garobadha bat ka Flora R Marak na St Dominic Xavier School Garobadha bat ka Diani CH Marak na Suntown English School Kilara ya ka Jingjam Kajingya lang jong kinohikai SSA Meghalaya SSA School Association Central Body kabalalong haka Khandriu tarik NOHPRAH hamadan student kalashim lai tili kirai halor kimat jingdawa haba pentip syakilat pathai Khubor u presiden ba Aristotle Rambai ulaong kajingya lang ba kalarai ban beteng ya kajingya khi da kajingya kren bat ka sorkar ban kerpat ya ka sorkar ban ailat ya kinohikai ban pendep ya ka MTED ban kerpat ya ka sorkar ban thung da ka Empower Committee kiba kentup ki dekot naka law department finance personal education bat kinong mi khmat jong kane ka association ban batai benya ya ki jingdon kam bat ki jing jong kinong hikai haki meetings nila ke banya thiri ata ki first second meetings bat ya kane ka benta kau pishania hangi kino elam ya menta kam padai ka por ni banya thu hakabai de bat kane ka suggestion ka banang kong number 2 ka age relaxation kabangi ladawana ka government bakan relax mo from 37 years to 45 years kani kabangi ladawa na ka sarkar unday tangkatang yong ba the government should give us a special reservation with 70% the vacant posts should be reserved for SSA and 30% should be filled up by direct recruitment. That is point number 2. And regarding this point number 2, regarding the demands from the government to enhance their age for SSA teachers so that they will get a chance to apply in government posts, the government have already passed in a cabinet
which was held on 23rd October 2024, and the notification was already out on 11 December 2024. But kani ka way na kajingjok ka bang ilayo. But it's very sad to inform you all SSE teachers, there are some SSE teachers who say that, we are demanding for a job security. How come Masasa accept the age relaxation? Balay, Pipisutu Bakla on 2nd October 2024, he claimed to kita ki pratli ki points in details. Then ngay itu ibim na kasngi ba, kaway na gijingdawa jong iba ka sorkar kan relax siya ka age bangin yo tepkam siya ki government post, ka government ka de ble de pass po cabinet ang upright trick jong pray October araja posaw but ka notification la de permi kan way trick December araja apo sa hatung ibday bani tapti ang orjo bani kam kutang kata ang kinon kipara na hikaya sa sira kabuburon kiyong kanitin yo chinguntoy tangkat to kanni. Yes, only some of the SSA teachers will be benefited from this. We know as a leaders. Karai kabangila shim menta kasengi hakade ka meeting kabala long menta kade ka meeting ka baar kami kabangila khot hadin ka kajing kendo jomi bat ka government kata khat patrik jom 9 November araja kusaw patrik jom 9 December araja kusaw karmang kong karai kabangila shim kalong ba yak tu karai kabangila shim hak atrik jom 9 October araja kusaw balada ngimyo kano ka positive response na gongin ngin penlong yaki program jingyaki hapostin Meghalaya mentara kawe kasur unanimously ngin shim ya karai ba nginom teng show ya ka jingyaki handre ngin teng ya ka jingyakren bat ka sorkar kabaar ngila shim ya karai ba hakapay day bat kini kinong hikay kibadang day banyele ya ka emtet ngi ngila shim ya karai ba mandakas ngi ba ka sorkar kan an consider ya baro kinong hikay SSE ki ba join hala nishwa ka shitrik ugna July 2000 arpo kabadai ka tarik kabana kaliang jong ka education department kala penmi ya ka notification ka shitrik jong ugna July 2000 arpo kabakala ong ba ka emtet kalong mandatory ya baro nado katuka sngi ka penmi ya ka notification ya ki bakwa bandong kumki nongkai kabalai karai kabangila shim kalong bangin ajmud ya ka sarkar bakan thungno ya ka empower committee but kit khot jong kani ka empower committee kindai na po law department, personal department, finance department, planning department, education department but kuntubro NAKA association but yakikam ki badangsa hakaban yakren details hakabay day but ki points ki bangila suggest ya ka government bakan kuntub lang hakap Kakur sukpo kharar wernai haka jingelang kur balalong ha chiliang raj juai kalale burom ki longsan mansan ki balakenjo nyopusan snam kerta shaneng haka khat saw tarik NOHPRAH nalor ki longsan mansan ka sukpo kharar warnai kalale burom ru eki para ki persa ki balayo ek jingjob ha ki jingpuli doctorate postgraduate graduate HSSLC but SSLC ha kini ki snam balala lale burom ki nongkit kam joka kur nadu ki unit hadu ka sengkemi Kirangba abat kilong kemi bapau khmat jong kani ka kur ki ba kentup yu Dr. Terchai Mitre Lipon ka Dr. Meghalaya H Paswet u President Doloi Puramon Kenjing ilaka Jowai kila ajing keren kersiu ki para ki persa ha kani kasngi Raya thu ka khana parom joka kursu kpo ka ba kentup ya ka bon ka tei ka wet bat ka do ki balong kinong seng ya ka shnong Jowai ha ki menor balalengno Siapa cucui Wah kita ni dia orang wak sorkar perang dia pun kelar. Wah hadir bukan bon kata yang kedok. Dak hari kon lembai jong kaya ki. Bagi wilang dikur, yang tak bukan ini pori jentia. Ibu pori jong kaya gitu dari khasi pada time ralian time konsentrasi. Jadi kita gue bogi tok. Gue nangkong, gue doloi kon nangkong yang kabai punwet. Dulu dong senriang, dulu orang kong yang ke ilaka juai, weyung yang ke pungwet awas senji hidup kan ni kesengi, ye yang apa jadi serup imidak harga ceram iba. Oh, kelam mau por, repor nak cuak kan ni pun dua minggu kena tang yang sesuai kaman kong.
Tangiang mesti teri jong kita ustang tu ya kita sekian. Untuk belah Israel hadir ke pesawat ikan kau berloi. O aktif yo kurim yang kebon yo kerdan petor yo hadut ni kesnya po ilka jwai memperkela gitu. Wai kerdan petor to yo ba ni kur macam kurim hang baik pun bon. Ikerdan go phe kom chikri kam to laga kur baik ni. Wai bro ikam po ilka jwai apa po kara jwai ni. To sok po dan uji pre. Nak clear tadi. Wat kesonsil di dalam bumi kita anyo ka rakasan le. Kijo kita kita scam. Nado ada scam ni por yang besar pada haru kita por. Jadi dah aku sok po yang ini ada bercawi wikur. Sisi abis siapa aku sok po perkat beri bahaya ka. Anda menentu. Walau kita cekri yang sok po, to cekri kita minta. Iroi, ipar, ibha, imiat yang beri bacai teruk yang ini. Uyo kelama yang ngerjain dia. Wakian nang ka. Ukhan yang pun dah. Kawan nang ba atau tahu mi putui, hai putui yang wakian nang ka. Dah kai wo ta ya, kabai yang wo ta remind nang ka. Dah kai wo ka i ta chwa pa play dah dulong. Pa play dah ka wo mi go. Toh dulong kai. Hai ni pot ha pa play. Ko putih wakian nang ba kan yang lek ba. I pot kena dan Jylla pe yu ogi au plai wakian nang ba. Itha ga ni emisi yang ramai. Tawara yang nang ku cho cekrang ku. Kulai si lo ko. Meri nang ku. Mulai kena iwe pun wedi yang i ko ku khadai pi. Kulai si lo ni ki ko are pun meti kan janji i jingmut i yang pi. Iwa kiblai kisim kebai pun bon kebai pun ten kebai pun wen kebai pun do nang i ko ku do Regen yang to ikrek kan betul to iwa biang lai baik lai rupi i jimut yang owan cimkia ye Ciru kilian wanang waro Iwa ublai kena kam jole kiwe pun meli yang i ndo ko pon ko tem ko do yang i di ti do e ki pun yo yo Peit Samla kiti yang i ye ke mi ke dia ma yang i ko de yo ye ke mi kusnam kam ka doctor dentistry NAKA dong humusnya juan year 2024 Samla thap kiti mazau Khani yo yegini ki PhD NAKA course of Arnai Juan in the Library Science and Information from the Northeastern Hill University Shillong in the year 2024. Selha ekiti yang ki yegini ki awardees yang The course of work at Arnai Juan Mr. Desa Langdo son of Srimati Dayoki Lakyang and Shri Nioki Chadap Pasa of Loyang Yongkajam Juai for securing 71% in his Masters of Science in Biochemistry. Badak itu ki Khubor ngelapoi cakap bakun tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.